Kardom, nilimen laki Pennyrose Teron pi, niliarta ningkan Kretroxy, lape niliparishamen laki Holy Trinity Parish Langhem pi. Tempu kang hon kete, kang hon mang hu me me, do an son son si he, sining la pen tir te, tempu kang hon kete, kang hon mang hu me me, do an son son si he, sining la pen tir te, nang ro mer chi, kang pu de li kai ke, ing do mer chi, nang pa de li kai ke. Nang dat nang turpe te verchi kai ke tempura nam kime un ea kamawe un ped akam saide ken kog di kelam vehe atum apante me un pet akam saide king kok mikvelam vehe atuma phante me hey nang romerchi ham pureli kaike ing romerchi nang pareli kaike nang dat nang turpe te verchi kaike ham puranam keme. Chok chi phanta me dia et nang like ki du ki boy ta me he injin so ver kai ke he chok chi phanta me dia et nang like ki du ki boy ta me he injin so ver kai ke he nang ro ver chi ham pu de li kai ke ing go ver chi nang pa de li kai ke nang dat nang turpe te verchi kai ke tempura nam kime. Kardom Pennyrose Teron pi nangli sing and shine pukilun ka chapatelo nang kilun pi pot nangli phanang chorolo la penangli kilun alun jumese delitum bang pho tum nangli phanang ing sai lo la pen bang phong bong pen a prangsi ki hi Francis Rongpi nangli lun kilun a rhythm mesen la pen original track maintain pon pusi nangli phanang ki pu la pen nangli 41 points long lo out of 50 the son si Miss Caroline amo dipu pen nangli overall ke mesen la pen vocal dong si express mucho project mucho pulang te lanso si messenger po alang li nangli phan nang remark pon la pen she has given you 45 points Kurusa Navinson Ingti Japrajan pen anang li si Jumesen la pen dog o pusigi pula pen he has given you 42 points. Ake hai Gregory Tisso Hamren pen nang li lun kilun Jumesen lo an jok si nang li subsu serious enchor li putang li ansu si Jumesen ji po alang li nang li paning nang chit hetu and he has given you 35 points. Nili nang li panang attack long ateng pen nang li rhythm bi pon lo timing bi pon lo la pen original track nang li maintain pon pusani li attack long and I have given you 43 points. So out of 250, you scored 206. That's a big score. Now, nang li jong sin tu ma team pen bang so da ka dia ang bong jong sin nang li lun attract akimi long li putang te you are selected promoted for the second round. Until then, bye.